पाउदा मीचै मैचैना एसटी लिस्टा चलहना बहनबदा आरबीआई की अहम थबक ओइगनि हाइना आरबीआई की आरबीआई अथवा लेगे नेशनल सेक्रेटरी मैसो थोंगाउजन हाइखे खुरमजरी आईएसटीवी की पाउमिंग ताबिब सिंह तराम नौकसरी हौजि पाउ संदोन बिजरी मीचै मैचैना एसटी लिस्टा चलहना बहनबदा आरबीआई की अहम थबक ओइगनि हाइना आरबीआई अथवा लेगे नेशनल सेक्रेटरी मैसो थोंगाउजन हाइखे वफम असी आरबीआई अथवा लेगे मणिपुर स्टेट की कमिटी मेंबर ओइना थौ पुनबगिदमक खल्लबा मियोइसिन तराम ओपगी थरम अमा पैलेस कंपाउंड लेबा मैपागी हॉल पांथोकिबदा वफम असी फोंदोकिबनी मांगना मखा ताना आरबीआई असी अहानबदा करिनु हाइबा मणिपुर की मियामना मपुंग फाना खंगमदबनी अदुबु इमालिबा के दमक याफनबा थबक तौदबा यादे येलोमी सिंगी फंगदन लेबा हक फंगहंदबा यादे हाइबा वाखलोन मानबा मियोइसिंगा पुना कतोप अमगा लोइना होनबदगी ngasidi मणिपुर की मियामना सखंगले मस्त सुनतना ECI ना RPI असिबुसु रीजनल पार्टी अम ओइना सखंगदुना स्टेट पार्टी अम ओइना थबक तौबा ngamle पार्टीस न पिबम असि यौरकपदा सौथोकपा फावी येलो फुरुप सिंगी हक फंगनबा इरमदम असिगदमक तौरमदबा थबक सिंग सोरमलिबा थबक सिंग चुमथोकतुना RPI ना मांग थाना होनरगा इमालिबाक अमदी येलोमी सिंगी हक फंगनब होनबदा माय पालोइदबगी मरम लेते मरमसना मणिपुर की इंटरेस्ट पुनः थबक तौमिनरगा मैचै मीचैबु एसटी लिस्टा चलहन्नबा आरपीआई ना अहानबा पांदम थमलगा होनगनि हाइखि पॉलिटिकल पार्टी ओइरगा मतलब पॉलिटिक्स ऑफ एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी ओइरगा आई पॉलिटिकल पर्सन ओइरगा आई पॉलिटिकल लीडर ओइरगा पॉलिटिक्स ऑफ एक्चुअली अकोली पॉलिटिकल पार्टी से political party wajana kasu our main motto ni akoi ki development my origin ba akoi ki family right me ase akoi na akoi yellow ni sida su akoi understand tong ni raga nusi tanana mako sam phari ba ngakane mako de tanana ga mako de su nusi ba mani ka hen da ko ni na ai kisina omana right family sibu abasu thungba yaina ai ni mako ni support tong ni raga ni thaje leader support ki मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुराना नेकोल खुसमनरगा लेखिद्रबा सकनारबा आरके जितेंद्रजीत अमसुंग अटल रंजन दत्तगी अनिगी निंगसिंग मिफम अमा अगरतला नाजरोल कला क्षेत्रगी साहित्य एकेडमी हॉलदा पांचोक्रे थरमदुदा परिषद के प्रेसिडेंट एल वीरमंगल एएमसी एक्स मेयर आरके प्रफुल्लजीत सिन्हा नेकोल की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल दास अमसुंग डॉक्टर अरिंदोम दत्त सुसरुयाकी थरमदुदा त्रिपुरा वाणी प्रकाशानी की मपू रघुनाथ सरकार इमिनेंट राइटर डब्ल्यू वीरमंगल एमएसपीटी की जीएस थौदाम नीलकुमार त्रिपुरा रविंद्र परिषद की सुभाष दास साहित्य परिषद की एल कुमार ज्ञान विचित्र की मपू देवानंद दाम एम मृणाल कांति नसिंगमना वा nganki खोरिरोल सिलुप संगलेन लखीपुरदा मालिम इमागी निमित कमरी लेना मणिपुरी चनुरा खोरजैलुफ कसार असम सिंधुना थौरम अमा पांचोक्रे थौरम मदुदा मसाकोलगी प्रेसिडेंट सौभाम ओंबी जयंतीना मिफम मप्पु अमदे थबक्तगी पोथारबी ज्ञान सेविका इरुंगबम ओंबी प्रभावती थक्सोम अंजना वाइस प्रेसिडेंट मसाकोलना सरुक सुयाकी थौरंग मरी लेना सैरेंग सजिनाबा अमसु पांथोकी इबीएम प्रेजेंट तौबा केस गोपेन लुआंग प्रोडक्शन तौबा सत्यजीत बीके ना डायरेक्शन पीबा टेनाउ हिड्रोमना म्यूजिक कंपोजर ओजना फोक ट्रोनिका मणिपुरी एडिशन दि वन्यान सेशन हाने मिंगथोनबा म्यूजिक एल्बम अमा मणिपुरी प्रेस क्लब लोकटा हॉलदा रिलीज तौख्रे थॉमस द केस गोपेन लुआंग प्रोड्यूसर टेनाउ हिड्रोम म्यूजिक कंपोजर सत्यजीत बीके सु सरुक याकी केस गोपेन लुआंगना ngasi इंटरनेशनल मदर्स डे निमित असिदा म्यूजिक असी मालेमगी इमा सिंगदा मरु ओइना इरमदम मणिपुर असिगी इमा सिंगदा कथोकसबनी हाइकी
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ National Forensic Sciences University Manipur campus ta Professional Diploma in Crime Scene Management amasung Cybercrime Investigation Cyber Security ki admission hauzare. Akupa marol gi damak 9233591616 ta contact tawirao. ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Power Chemistry, NEET, Shampat Laymajam Lekai, Lane 3, different from others. Admission open for NEET Foundation course for NEET UG 2026. Limited seats, first come, first serve. Class commencing from 29th May 2025. Course duration 8 months. Please contact 700-5729-458. In 2024, Comet School produced first position holder. With first position. My name is Shia Krakon and I secured first position by person exam 2025. With 11 position holders. And 27 subject toppers. Comet School guidance, moral support. Behind this success is a powerful shift. Digital smart learning. The school has provided advanced digital facilities from smart classes to interactive panels. The tools have made learning more effective. Digital world Led by highly advanced faculty, our students don't just study, they understand, apply, and excel. Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kungamapan mapung pharakpa kumonga mari leinana me tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Break matungna taramna moksari makhataba pauda Samram Football Club Samram Thobal District na sinduna team tarani pana group mari tona khaidokjuna April 10 dagi Samram Playground sacharakiba 3rd state level open football tournament Samram Trophy imisngani kunmanga gi winner football lovers nongpok sengmai na oiduna lupa lakh ama amadi trophy ga phangki aduga runner up ta khraba football lovers Manipurna lupa 900 amadi trophy phangkhre ngarang sanakiba final match ta football lovers nongpok sengmai na football lovers Manipur goal ani amada maitiba pijuna tournament asigi winner oiba ngamkhibani football lovers nongpok sengmai gi mai pakpagi goal singadu Sujir amasung Rohit na minute kunmanga amadi minute nifuda chanmangam khibani tournament asigi tongan ba donor singda kalakpa sel amasung trophy gi manasing best goalkeeper gi mana football lovers Manipur gi yafaba top scorer gi mana goal nipal chanmangam khiba Sangayumpham FC gi MD Izyas na best player gi mana football lovers no boxing mai gi Rohit best discipline gi mana Legend FC Manipur Police na fangki tournament asi Rushin bagi thoramda Lok Sabha gi MP Dr Angomsa Bimola Koijamna thoiba mithung Khundrapam Assembly Constituency gi MLA Thoksom Lokeshwarna Thoramapu aduga Khangabu Assembly Constituency gi MLA Surjakumar Okram amasung Sesakpa Hamum Sadanandana Akanaba mitunen sing oina saruk yaduna manamathum sing yanthoki Loisalakpada maru bapau amhan epizari Mijay Maijay na ST lista chalhanna ba honabada RPI gi ahar mathaba oigani haina RPI athawale gi National Secretary Mahesor Thomawna haike
Hausa Fabu India 7 episode Manipuri Pamatang Salajare, Tabi Sumukana,